Hallelujah. Amen. Asifiwe. Hallelujah. Curanga kuri ritime ziza. Tube nk'abahimbaza Imana. Dusengera ibyifuzo biri hagati yacu. Yabitubwiye president aravuga ngo nuzuza guterana uzubanza usengera umutima wawe. Ubaze ngwese uragabana iki? Ufite intego ki uyu munsi?
sinabivuga neza. Muhagarare ba mama. Se muzamuturuka imbere y'abandi gute? Muzano bano we kari agakobwa kaza gasenye. Bino ha. Muzamutega abantu umugongo gutya gute. Dori huduma hii. Ihudumi bahano kuri face. Wabonye guyereka? Nako nani? Kumbuye guyereka. Ndakuramukije aho uri papa. Sinzi impamvu itumye muvuza. Nushaka umererwe neza shetani aguma mwari imbere yawe. Urabona Kanyambo? Runyambo. Yesu. Niho Yesu yatanze haba ibintu zose. Uzureba abadayimoni gutya bakamwara. Kandi nabyo bakubonye gutya baza bamenya ko uriya bwa yarahamagawe. Bakama bamenya ko ingene bo gupangira. Dore naho. Iko Yesu yacometsemo ibintu byose. Ihuduma dore kwizime. Muzoza mudadukana. Kwese urinde iki kintu Yesu aguhaye. Abahungu bahamagawe nibe si benshi. N'abacuranzi bahamagawe si benshi. Wumvishe sha abacuranzi bahamagawe si benshi babanyamavuta. Icyakoza abahaye bacuranga ni benshi ariko abanyamavuta ni bakeya. Ako kantu nkubwiye nuzoza wishura kaza mu bwenge. Kurya umuntu azayihanagura gutya abyuse ngo aje gukaraba ubucuku uzoza ukabona. Ni wanjanjwa kuri kino Yesu agupokeje uzosigarana gucuranga ariko amavuta yaragiye. Uri mushashasha uruwahe muzane 20 bobo 10 bobo tumugurire ku mata. Nta muntu ubarika abantu be ngo tugume tuvuge ngo sha uraducuranga.